درود دوستان عزیز، برنامه نورافکن مسعود جو سلام علیکم. برنامه رو آغاز من میفهمم شما آغاز میکنه که همینجا وقتی که میگن که در بین دو گل یک خروس یک برگر نگاه که طرفا در بین دو خور یک گل نشسته است. چی میشود که هم بانوی عزیز آغاز کرد عاقبتش خوب میشود خلاص. یعنی نصیبا آغاز کنند ما انجام؟ نه فقط شما خفه نشوید دختر عزیز. برنامه نورافکن است، مهمانی خانه‌دانشان و مهمانی برنامه نورافکن باشد جمشید حلیم، یکی از حجم‌نگاران دوست داشتنی یکایک ما و شما هستند. فقط سلام عرض می‌کنیم به شما هموطنان عزیز و طول چند لحظه که با ما هستید امیدواریم لحظه‌های خوش با شما هستند. بله دوستان، من باوری دارم که این نوبت برنامه نورافکن خیلی هم جالب و گوارا می‌گذرد، چون سخن گویم با حضور میگم در آغاز گپی مرا برید الکی میترسم که در دوام برنامه نمیدونم چگونه میشود. مسعود جون تو نمیترسی الکی بعد سخن بانوی عزیز در هیجان اومدی، در هیجان موندی، گپ نداری گپ زدن در کار باشد. خب باوری داریم دوستان عزیز برنامه خوب میگذرد. مرحمت چی تاثیرات است در برنامه نورافکن قرار دارید شما؟ سلامت باشید. از اون که از خود نام برنامه رو که وقتی الکی تماشابین ما که الکی مخلص است تماشا میکند، یک نام بسیار بهترین است که یعنی نورافکن. درست. این خودش یک در اینجا نوری هنر، نوری صنعت، نوری فرهنگ، نوری مدنیت، نوری سخن. فالو کرد رئیس. فالو کرد؟ فالو کرد. کلید فالو کرد گیرید. همین نوش. خوب شده است رئیس. همین یک تعمیل یک نو بود. همین زود گفتم شما بتیام رئیس. شما ذکر نشوید. همین ماه همین روزا. همین روزا شاه. شما تشریح نکنید رئیس. همین یک پلا چای ما را میگرفتید. رئیس. یک پلا چای؟ یک پلا چای ما را گرفتید. ما با آرزومون برسید. خیلی خوراتون شما. من همین خوره من همین یک قدم رو. من همین گارش میگرفتم. من همین رئیس. ما کار شما بود میکنه رئیس. یک پلا چای، یک پلا چای. یک پلا چای، یک پلا چای. جینجانی. جینجانی. برو. جینجانی. جینجانی. برو. لبای خوجایی. یک چوری چای دام کرده بیاد. چای سیاه یا چای کبود؟ یک چای رئیس خور. خوب شده از خوجایی. منو چای گیرید. چای گیرید رئیس. تمام چای گیرید رئیس. چای جینجان. چای جینجان. یا گپ گمی اکو لب رئیس. گپ همی که های ماشین من از اون شما. همین لکسس از اون شما. چی میشه رئیس؟ ماشین خودتان از اون خودتان. از اون شما. او برای چی رئیس؟ من به همین کوزشه میتید. دائم بایگرون همین یک کوزه داریم. اکو دیل یکی رفته. دیل یکی رفت. یک نمیشه رئیس که پروستش. خفام شده که من نمیتونم. اکو جون. اکو جون. مانا. اینا شما زدی شما. یک رئیس نمیشد. نمیشد اکو میبخشید اکو رئیس جون. میبخشید نمیشد. درد دل نمیفهمید. مانا با. اینا شما زدی شما. دیل رفت رئیس. دیل رفت. اگه چیکار شما گفتید من نگویم رئیس. در دل فهمیدید. فهمیدم رئیس جان. در دل حس کردید شما. من بخشیدم همین کوزه همراه جین. همین کوزه همراه جین شما با خدمت کند. الله اکبر. آه جین. جین با بیرون برو. با بیرون برو. جین جان. السلام علیکم. گوش کن.
خانه های من دیسانی خانه های من انا همین بار دو تگه همین خانه من با اگر گپم گوش کنون خواهش نیمم گوش خواهش نیمم خواهش نیمم ماشین های من نمیبینی ماشین های من بار دو تگه هر یک ماشین بار دو تگی گوش گبرا گوش که حالا آخی او خواهش سهی من میگه خواهش سهی من دیدی این سگه جگره جگره دیدی جگره جگر 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 انا بار دو تا دیگه همین جگر خدایی من از رای کتزناش نه من فقط به یک پیوله چای زورم میرسد پیش از اونه که صحبت رو آغاز کنیم از زندگی از ایجادیات من میخوام که یک لطیفه بهترین جمشید میگوید بعداً میرود بزرگ فرموده است که دانش طلب و بزرگی آموز تا بنگرد روز از روز. خوشبختی همین است که امروز هم گرچند که سیماها یعنی تلویزیون ها در هر یک خاندان زیاد شده باشند خوشبخت همون اویله های هستند که یک جا نشسته شبکه های تاجیکستان عزیز ما تماشا میکنند و همین هم هست. همین هم هست. در من پنجره ببینید برابر نیست یکی انگوش اینو 5 نفر همین ببینید یگون وقت با هم دیگر دید که اونو بخیلی کرده باشن نه یگون بخیلی نداره یک جا کار میکنن گرچند یکی خورد یکی بزرگ یکی بوری یکی غوث باشد نکید زندگی باید این باشد اویله داری این باشد نه که همه وقت دانش یعنی سواد در اویله لازم است. یک پیرمرد یک پسر داشته است من مثلا از مکتب 11 ساله بود اون وقت مکتب 10 ساله بود 13 سال در همون قهرمان من که 6 بیدا 4 5 سال خواندگی هستم کو اینم همون مکتب ابتدایی 13 سال تمام میکند یگون حرف نوشته نمیتوند خوانده نمیتوند حتی درباره دیگر نام خودش نوشتن تماما خلاص یک علاج میکنن از مکتب جواب میتن همین از من چند ماه میگذرد همین بچه گم میشود این مسافر میگه پسری من نه خوندن نه نوشته گجو شده باشد یگون خدمت برو باشن خبر دادن نمیتونه خیر خلاص چند وقت میگذرد یکی اون وقتا چخیر خط کشون خط میبیارد مسافر میگیرد خطا دویدن رفته خونه همسایه میگه التماس بینید این بفکرن خط یگون قسمی حربه یا هم بچه من گجو باشد که خط اومد همسایه میگیرن همین قدر که نگاه میکنه یک 5 6 همسایه میگه همون مرغ در پلیس گشتگی مرغاوی در لب آب یگون چه نمیفهمند با یک همسایه میگه مسافر خجالت نشه گفته بابا این خیلی وای این نوشتگی پسر شما همین معلمش اگر یه حرفی اوان میفهمید که جدا خطا میگیرد میراد مکتب میونه نزد روبر مکتب میدرو تمام معلمای جمع میکنن همه خطا نظر میگذارن یگون کس یگون حرف نمیوه بعد میبینن که مسافر خجالت روبر مکتب میگه که بابا در جامعه ما همین خیلی آدمایی هستن که هم خیلی حسن خط دارن اینو دختران شما همین خطا گیرید بیمارخانه مرکزی رای و در اون میفهمن میگیره مسافر میره بیمارخانه مرکزی نزد سردکتر میره سردکتر میگیره نگاه میکنه باور کنید تمام دکترها تو نروی پاتولوگ فایرون میکنه یگون کس یگون حرف نمیوه حالا که مسافر تماما خجالت ده بعد سردکتر میگه بابا گفته است ما دکترها هممون هر خیل مینویسیم در جامعه ما یگانه آدمایی که حسن خط دکترای خونده میتونن اینو دارو فروشان اپتیکچو شما هم خطا گیری اپتیک کرده مسافر میره بیگونی روز چه روز اپتیک کردن نوبت دولنی بلند دولنی بلند بیچاره مسافر میره خط دستش ده نوبت مثل همین نوبتش میشه وقتی داروخونه ده میزاج بسیار باشه آدم گپ میفوره همین دراز میکره خط همین خیلی که وای دارو فروش میگیرم خیلی نگاه میکنه میگه بابا این داروی شو در خطای میشه ولی آوردگی نیست تشکر زیاد برای چنین یک لطیفه خیلی هم جالب و زیبا. اشگیرکو را بیار اشگیرکو قطی خاف بیار بیار عروسی شو خونه رحمت مجنونم بودو مجنونم کردی و بیاید اکنون از آن دوره قصه کنید که چگونه قدم های نخستین خود را ماندید و تا امروز همچون جمشید حلیم شناخته شدید.
саломат бошед. Ман аз ҳамин даврае ки сари ақл ҳастам болои санъат ҳастам. аз давраи мактабхонӣ, аз давраи мо лагерҳои пионерӣ буд. ҳатто ҳамин як ҳозир ба хотир мерасад, агар ҳамун шайпур ҳаст ку мена ҳозир майдона фикр кинед ҳозир ҳамин ман аз оне ки ҳамин санъата дӯст медорам, ҳамин мактабда шайпурнавоз набуд, ҳамина як илоҷ карда ёд гирифтам. ҳозир ман мефаҳмам ки ту беақл наход ту ҳамин як стадиона менавохти охи бамбарба бод ҳозир вай агар як шайпур боша ман нишон диҳам вай лавои хали ҳамин як стадиони калонда ман шайпур мевохтам. хулос аз ҳамун давраи сари ақл ҳастам, ман ҳамин дӯст медоштам. фақат ман устодое тамошо мекардам. кас монеъ нашуд ки биё беҳтараш паҳлавон мешавӣ ягон касби дигарро интихоб мекунӣ? не баростӣ вақти мо донишкадаи ҳунарҳои зебоам вақти хеле ном кардан хай донишкадаи санъат омадам, яке бора вақти қабули ҳуҷҷат будам, аввал меспорди 16 абутуриент як кас ба рост меомад, ман шӯъбаи вақти актёрӣ дар омадам, кани ҳозир ман гуфт пианино зер мекунам, ман ҳаҷ ман вақт пианино дар куҷо дар диҳа фақат бели рояла тамошо карда будем. баъд гуфт ки ман ҳозир ҳамин тугмачаи пианино зер мекунам, шумо агӯед. ҳамун муаллим шиштаги ачки мондаги айнак ҳам хел тугмачаи зер ка ба ман бо нафас тамом меша, мебинем ки се бора гуфтам ки дидед писанам ана ҳаҷ бинед накун, дидед овози шумо намерасад. баъд фикр кардам, баъди донишкада дохил шудам, мебинам вай уҷа педал дошта, вай пианино вақти иҷа зер мекунӣ, педала зар мекунӣ, зер мекунӣ ва дига гуфтам мислам мо се бора гуфт овози шумо намерасад. ин як бор афтондам. баъд хушбахтона инам нақс шуд ки мо рафта омӯзишгоҳи маданӣ маърифатӣ ноҳияи рӯдакӣ имрӯз он вақт ноҳияи лелин буд, ҳамунҷода теорияи санъата ба дараҷаи олиш аз онҷа мо омӯхтем. баъд омада аз соли 92 дар донишкадаи санъат дохил шудем. устод ҳошим гадоев дар соҳаи ҳунар, яъне маҳорати актёрӣ устоди мо буданд. 4 сол моро дарс гуфтанд хушбахтона. ва ҳамаи устодои азиз ки масалан то имрӯз бо мо ҳастанд, ҳамкорӣ мекунем. барои ҷавонои азизи мо ҳар чи худо шуморо додааст, дар ин давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии азизи мо озодтарин шахсиятҳое ҳастанд ки бо забони модарӣ озод ҳарф мегӯяд. дар он давро ҳатто дар бисёр ҷойҳо намемонданд ки бо забони тоҷикӣ гап занӣ. имрӯзи хушбахтӣ аст, барои омӯзам бояд. дуруст аст. ва имрӯз шуморо мухлисон бинандаҳо ҳамчун ҳаҷнигор мешиносанд ва шумо хатм яъне таҳсил кардед, таҳсил карда яъне ҳунари актёрӣ ҳастед. умуман дар дигар жанр бори ҳам худро санҷидаед? чаро не? ман ҳам ҳунари актёрӣ дорам диплом, ҳам ҳунари режиссёрӣ. мо аввалин шахсиятҳое ҳастем ки дар шӯъбаи коргаронӣ чорабинии оммавӣ бо дипломи сурх хатм кардагем. аввалин ин факултет вақт кушода шуд, мо донишҷӯ шудем. ва ба ҳол ҳаст масалан жанри, агар шумо аз жанри юмор яъне ҳаҷ дар назар доред, дигар масалан шуморо ягон коргардон дар жанри фоҷиа даъват кунад? бале, як филме ки моро даъват карданд, модар. ва ҳамин вақте ки номи филма гуфтам, ман аввал гуфтам ки устод қурбон омида ки шумо чӣ хел филм мегиред. ҳамин вақте ки номи филма гуфтам, ман дигар дар бораи он фикр накардам ки ман дар онҷа чӣ нақш дорам, чӣ бозӣ мекунам. ман гуфтам ман розӣ. ва хушбахтона ман як чида ҳайронам ки ҳамин куҷои ман мерам, аввал барои ман роли девонае метиҳам. аз ҳамун давраи кӯдакӣ ман ҳамин кали зирак, бои золим, ҳамин девона ҳатто институтам якум бор ҳамин кадушоя бозӣ кардагим, ҳамин хел асара ҳамин даъват карданд. ман ҳамин як бачаи сода ки модараша гум кардааст ва вақти ҳезумда меравад ӯ модар надорад, ҳамин вақта як гург модара вай мекунад, ҳамла мекунад ва ҷар шуда омада ҳамун бағали ҳамун қаҳрамоне ки ман бозӣ мекунам, ҳамунда мезанад ҳезум гирида. ва шумо худоро шукрона мекунед ба шумо модар додааст. бале. агар ман ҳам оча медоштам, ҳозир дар назди сандалӣ ё пешка нишаста дар ҷои гарм қаймоқи чои гарм менӯшидам. оча ҷолакам, оча ҷолаки худам бозгашти. оча ҷолакам, оча ҷон, оча ҷонакам,
اوچه جانکی خدا خدا جانکم تشکر به تو که اوچه جانم رو به من فرستادی اوچه جان. بله این اپیزود رو در نقش فوجیه نیز بازم در شما نقش دیوانه بود. حاضر مردم اصلا برای همه تمام هنرمندای روی دنیا مثلا چارچوبه سند این شکسپیر است که مثلا سند با چارچوبه در آورده است. از همه وزبین ترینش برای اکتور هنرمند آفریدن رول حج است، کمدی است در روی دنیا. برای اون که گرچنده دشوار که است فوجی خواندن. است، دشوار است، از همه آفریدن این دشوار است، چون که بسیار نازکی خدا دارد. و همون صحنه‌های لحظه‌های گوارا که شما اونجا نقش می‌آفرید شده است صحنه‌ای که خود شما نوشته باشد یا ایده خود شما باشد؟ بله هست، اونجا بسیار است. بله. بسیار صحنه‌ای هست که مثلا میشود خیلی که الهام می‌بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. همسایه پیشینه چیکار همسایه؟ همسایه پیشینه رحمت میبخشید مبارک شود. گفتگی گرفته خونی نو خریدید. همینجا خونه گیرید. کجا؟ همین هم کوچه. همین کوچه. منم همینجا خونه عمک همینجا. مهمونی من. یعنی خبر گرفتم نصیب داشت شما خریدید. آخر مهمون نمیشه. نه مهمون نمیشم. من همین براستی دویم یک معما همین در دل من مونده بود. هر باری همونجا همسایه بودیم شما رو میدم با یک قربان بدید ینگه یک چی میگفت همین من شما رو اشاره میکردم که این کار مردک ده ممکن نیست همین شما در من همین نفهمیدم. خونه پیشینه ده؟ همین چی من معما چی بود همسایه این معنی همین کی؟ معنیش همین کی؟ خدای تعالی رزق همه را در همین پیشانیش بنویسم. رزق منه در پیشانی زنم نوشتگی بوده. همین صحنه ها رو شما از کجا بگیرید؟ یعنی تخیل خیلی حیات این خودش مردمی ما مردمی من گفتم که هنرمند است. همین یک قصه نقل میکنن که باور کنی آدم خیلی نگاه کنید. مثلا هست جانور و لطیفه ها هست ضرب المثل ها. مثلا خوشبختانه در هر ژانر در هر یک ساحه ما نویسنده داریم. اینقدر ما بزرگ هستیم. بزرگا داریم در حجم هم داریم. نه استاد عبید زاکانی مثلا ببینید چقدر اینا خروز تنها میموند. دیگه در خودش توقع فریاد میکنه. واسه بعضی خروزا ببینید نیمروز دیدم فریاد میکنه. میبینه توقع با اویسوست کوفته چیگا باشد این مرغ گوشته میبینه مرکز شهر خروز مرکز شهر میبینه یک میبینه گریل توب نمیخورد وای گریل پخته ایستادن. خیلی نگاه میکنه میگه مرغای در دیها دیفته است مردم دیگه تخم خونگی نمیاد شما در اینجا کاروسل سوار میشن. یعنی شما مشاهده کار هستید و فکرم هر چیزی میبینید علاقه به حج و تشبیه میدید. بله درست است. و اگر از شما یک خواهش کنم اگر امکانیت شود یک صحنه اگر توانید برای مخلصان پیشکش کنید. امروزها اگر دیده باشید مد شده است بین دخترها آن همین قدر لطه رو گردی سر میتابونن. وقتی از راه میگذرم آنها رو میبینم میگم آفرین این کالا که چخیل این گردن این کالا رو قپیده میایستد که سر خم نمیشود. آن همین قدر رومال ها رو تاب میتین گردی سر میشود که مثل مادرانی پیش بود اونجا با چی هم دارن ناوشنیک هم دارن. بله. مثلا امروز اگر اسپوتنیک تمام دنیا تماشا کنی امروز جوانای ما بعضی میبینی راه میگردن پیش اگر یک گپ زیوتی میزدی میگذاشتی خیلی نگم که میگن دیوانه چیه یا سلام نمیدادی. امروز این چیزا بخیر که سلام نمیتین این یک وقتی که سلام شد اونجا برکت اونجا محبت میشود. بعد همین حوزه اهمیت تمام جوانای ما در گوشش هم نوش مونای راه میگرد. درست است. یک جوان یک دخترک هر بگو وای میبرومده است سگش میگرفته است آدمیزا چخیل پیشک سگ این چیزا قطعی مایل دارد سگ خشرو داشته است افچرکه هر بگه وای برای مثلا گیر اطراف خیلی بیرون در برومده یا بچه میبیند عاشق میشود. اکو امروزه عاشق دوم پیش هم این نگاه قطعی بود. فیلم های اندیس که تماشا کردم خیلی نگاه میکرد میرفت تمام همین خیال کیم کجا میره واخوز این بچه هم هر باری دختر که بروید همین میبرومده رو برو خونه بولون آشونو و هر بیچاره هم چند ساعتی که گره ای دبر با پگه همین خیلی یه هفته بعد همون یه هفته گذشته است این دفعه بیگونی دختر برومده است همون دهنی سگش سکوچ پیتور سکوچ
پا نخکم کرد قطیش بای بچه آمده یه دختری زیبو من نفهمیدم تو با کشتنی می سگا نه و تو چی بگفته این دهنی سگا کش قطی بستی گفته آخه همین دهنی سگم رنگ دهنی تو شلق نشوه یعنی امروز از اولی برنامه تا آخر به فکرم میخندیم و حتی برنامه شما آخر نداره خوب این روز نه میدونید در زندگی شما چگونه هستید همین گونه خانواده رو میخندونید و یا با شوخی های شما علاقه نمیخندونید در و یا مرا میخندونه میخندونید و یا میخندونه مرا اكو زندگی مجموعه و بیش و کمی سرشب در آسمان محتاب نیست هممون میدونیم زندگی در گفتن یک سوده است خیلی پستی و بلندی دارد همین زندگی خودش همش آموزش است فقط بعضیا با بهانه میکنند امروز گفتم که ناقابل که باشد چه بهانه میکنید خوب در تمام این موضوع شما لطیفه میدونید به فکرم لطیفه است هزار هم زیاد است درباره ژورنالیستان میدونید روزنامه‌نگارها چرا شما مخصوص درباره ژورنالیست‌ها گفتید خود رو مسخره کردن نفهمیدم درباره روزنامه‌نگارها درباره روزنامه‌نگار ژورنالیست‌ها گفتید کدومش گفتن نقص‌تر باشد شما خودتون در نظر دارید نه فقط من نه من در مجموع چی بهش فقط مسرور فقط مسرور خودش خواهش کرد هست مسرور شد نکی اصلا زنای ما بسو گپ نمیزنن که میدونید که زنای ما بسو گپ نمیزنن برای من شما اول آغاز کنید مثلا در یک گوشه دنیا کنکورس شده است از نماینده تمام زنها گفتیم که دعوت کردن گفته از نماینده کدوم ملتی که اگر زنها خاموش 80 تونن جای اول از دنیا از تاجیکان رفتن جای آخر گرفته اومدن تا قدمی کرد که اگر دو کس جای شد دو زن سه زن تا یک خونه بالاشیونه و بسیار میشینن جنون که آخه غای بچه میگه وای سو بچه میشه چی میشه من میشینم یادش میگه وای 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 از خیریت ما در آشخانه خوانستیم که دیگه چی با هم گفته شوهر من خیرورگ همین شب نیمی شب میشد خوبش میبرد با همون کار اپراتسیون سر میکنن میخزد همون چون تو کورچه نمیگیره اگر ما در آشخانه خواب میبودیم من لخ میشدم همین بعد گفته است دویمش گفته است وای آفرینی من چی با همین گوشوی من ببینید گفته است پخت شکتیم چی باش تو گوشو پخت چی باش خیلی شده باور گفته شوهر من گفته ژورنالیست مسرور جان گفته است همین خیلی گپی میزنه که هر چی درم نمایش میگه سر تو بگه باشه تو سلام تکرار میکنه سیبش گفته این هیچ گپ نداره گفته آفرین من گفته چی با من همین زمستون 3 بار مهلجه کردم گردوی شوشت چی با شوهر من گفته مشهود که چی همین ناو همین جوگا زمستون همین ناو گرم میشه که یکی سر میشه کلپر میبرداره سخاوت صدبر اپورت وحدت دوشنبه قرقل تپه یاگو کاندا Aka, selamun aleyküm. Aka, noni kok nandare? Noni kok. Bir bak şey Aka. Rahmat. Aka! Essa bir khona. Assalamu alaikum. Nagzi aka. Soze tenje. Ruz bakhay. Aka noni khog nadore? Noni khog? Ha. Ochi bacho! Ochi bacho! Labai!
نون کن داری؟ داریم برای چند کمچه باشه بسته برا دادی رحمه دکا سلام باش رحمه ای انگا نبای هم نونی کوخه نونی کوخانه موندم گیرونه رحمه رحمه سلامت باشی اکا اکا سلام علیکم سلام توی؟ نون کوخه بیاره؟ نه اکا باشی؟ نونی کوخ در کار نیست در کار نیست؟ نه چی در کار؟ تورتی کوخ نداره؟ تورتی کوخ؟ تورتی کوخ چه میگی تورتی کوخه؟ اوی روز بای анамин варақро менигарам аз рақами 1 то 17 навишта шудааст мавзӯи латифаҳои шумо ва инҷо хеле зиёданд ва фикрам ки то инҳоро яъне қисса мекунем ки барнома ба охир мерасад биё беҳтараш савол намедиҳем аз як шурӯъ мекунем ки васфи чӣ боз беҳтараш барномаро як соли давом медиҳем ой пуштуш даст инҷо ҳаст саломат бошед албатта гирду атроф муҳит хуб дар муҳит инсонҳои аҷиб хело ҳам зиёданд будан шахсон уман ягон мухлисе ки шуморо гӯем бо суолҳои худ шояд ба дили шумо зада бошад як латифа гӯ ё моро як хандон ҳамин гуна шахсҳо вомехӯред зиёд вомехӯред ин хеле хай вазъият мешавад лекин мо бояд аз як чи ҳеҷ вақт бояд хафа набошем ки тамошобини мо ҳам чанд навъ тамошобинанд ҳаст тамошобине ки зоҳиран тамошо мекунад ҳаст ботинан яъне аз ӯ дарки маънӣ мекунанд ҳастанд ки ҳам хеле тамошо мекунанд масалан ӯзе ҳама гапи мо оғози мо дар ин бораи савод буд ақл буд аз ин чи хафа шудан дар кор нест ҳаст дуруст қайд кардед ки як хеле ҳаст ки ягон чӣ намеги хандем ё ягон вай намекунӣ ё масқарабозӣ намекунӣ ё хеле ҳар ҳамин соҳаи ҳаҷм ҳамин вайш бисёр аст аз ҳамун давраҳои пеш то чорчӯба даровардан ҳар ном мебурданд охи масқарабоз ном мебурданд ҳаҷнигор ва ғайра ва ғайра бале ва шакли дурусташ ба фикри шумо кадом аст дар мо ҳамин ҳаҷнигораш ҳаҷнавис аст ҳаҷнигор аст акун актёр ин забони асоси театрӣ шуд актёр аст масалан актёри масакавӣ масалан масалан комедия мегӯянд дар забони не ки тамоми дунёда ҳамин комедия аст яъне ҳамин ҳаҷро комедия мегӯянд юмор аст яъне зари ҳар як шӯхии шумо яъне ҳақиқат ҳаст ҳақиқат ҳаст лекин мебоист ки имрӯз ки мо симо дорем ба имрӯза масалан бо даъвати шумо ки дар инҷа ният кунем ки мо бояд имрӯз дер накарда аллакай ба филмҳои хурди ҳаҷвӣ бояд оғоз кунем сар бале айни муддаост пас шумо имкон доред ҳунар доред мусиқиҳои хеле бой дорем хеле мусиқиҳое дорем ки агар мо онҳоро хоҳем ки дар хуни миллати мо фарзанди мо ҳаҷви мо бо он мусиқиҳо навозишҳои халқӣ хеле зиёд дорем дар бойгони радио телевизиони мо ки инҳоро бояд дар саҳнаҳо истифода барем мана масалан устод шодравон усто масто оғоз карданд бинед аллакай бо забони русӣ онҳо мехонданд мусиқӣ истифода мебурданд техника мана масалан дар лаҳзаҳои гуворон хеле хуб мисол ин чиза мо оғоз карда будем акнун вақти он расидааст ки мо бояд барои тамошобини худ инам хеле чизҳои хубе ҳаст ки онҳоро бояд ба филмҳои хурди ҳаҷвӣ бо мана ташаббусу дастгирии симо симоу садо пешкаши тамошобино гардонем шумо ку яъне аз мактаби коргардонӣ гузаштаед ва худи шумо гуфтед ки яъне
дипломи сурх доред. Шояд худи шумо дигар коргардонҳоро интизор намешаведу сценария пешниҳод мекунед ё ин ки идеои худро пешниҳод мекунед ба телевизиони синемо якҷо ҳамкорӣ мекунед? Инҷа бисёр ҷавонҳои имрӯзаи мо ки филм гирифтада ман хурсанд мешавам да, чунки мо худмон як табиати хеле бой дорем. Дар хориҷа ҳамаи инҳоро ба воситаи техника мекунанд. А вақте ки мо тамошо кунем, агар тамошо кунем, зеҳни тез дошта бошем, мода зинда аст да, хушбахтӣ ҳамин аст ки гулаш ҳам зинда аст, обаш ҳам, ҳамаш аст да, барои мо аст. агар шуморо тамоман аз дигар профил гӯем, яъне як нақши ҷиддие ки ба шумо мувофиқ набошад, намедонам, ё шояд мувофиқ бошад ба гуфти худатон, даъват кунанд, шумо чӣ мегӯед? умуман ҳаҷв набошад, як нақши ҷиддӣ фарқ надорад, чунки дар ҳамун теория актёр ҳаст ки актёри ҳамин пластилин аст, яъне ӯро бо кадом тарафи чизе ки масалан коргардон ё ҳамун асар ё ҳамун қаҳрамон бошад, ӯ бояд монанди ҳамун сохта шавад. Сохта шавад. яъне ҳар навъе ки ӯро метавонанд бисозанд. бале бале, ӯ ягон вай надорад. Вақти боварӣ кардад, яъне ӯ шахсияте ки аз ҳар як асара, саҳнара коргардон, яъне ин масалан драматург менависад бо нигоҳи худаш, диди худаш, не ки коргардон ӯро бо нигоҳи худ мебинад, қаҳрамони худаша меёбад, яъне аз ҳамун ту боварӣ ҳаст ки масалан вақти даъват мекунам рола метиҳанд, аллакай бояд ҳар як кас шукр кунад ки яъне ба ту боварӣ карда амина даъват кардан додан. яъне худи шумо ба ғайр аз оне ки ҳаҷв набошад, дар кадом яъне нақшҳоро, яъне шояд нақши марди ганда ё марди хуб, дар нақшҳои ҷиддӣ чӣ нақшҳоро орзу доред бибозед дар филмҳо? Саломат бошед, ако ҳамеша ҳамин некгӯӣ нек мебиёяд, ҳамин қаҳрамони манфию мусбат ҳамаш ба мақсад якта аст, яъне ҳамун нуқтаи ба мақсад мерасондагӣ аст. ҳамун мақсад чи аст ки тарбия аст ва барои оила аст, барои ҷаҳон аст, барои ҷомеа аст, барои забон аст, ӯ ба ҳамуҷа мерасонад. бози масалан ҳама забони англисӣ вай мекунам, меомӯзанд ҷавонои мо бисёр, масалан омӯхтани забони хориҷӣ бисёр як хушбахтӣ аст. Як ҷавон ба дараҷаи падару модараш давлатманд вақте ки бошад, маблағ ҷонон ки хондан охӣ ҳамара мехонад, не ки аз ҳамун дарси вай намехонад, компютера намехонад, не ки модар ҳамеша синаи раҳм пуштӣ мегирад, намегӯяд падарша ки ҳамин нахонда истодааст, вай 5 сол буд мекунад, дипломи беҳтарина мегирад, не ки компютера иштирок намекунад. баъд вақте ки кор кардам дар кор, амал да гузаштан дар кор, анаку ин вақт модар да вазбин гуноҳ пӯшонда буд, вая мебарад ҷои махсус мактаб да мемонад, аз ҳамун ҷо мегризад, дара зада шикаста ҳамуда наздик мешавад, худи ҳамун касали вай бори мегузара гуфта вабо бори, ин гап падар да мерасад. Падар аку бо қавоқои гирондагӣ оз гуфта ки оилада чӣ хел вақти зур биёяд ҳастко ки баъд чӣ мешӣ, асари Шекспира меҷиқи дига қавоқи гирондагӣ. Падар файрод мекунад, чӣ гап? Чӣ хел гуфтааст, шармандагӣ гуфтааст, ту обрӯи мара мерезонӣ, қадар одам хизмат кардам дар ҷомеа, фарзанди ман шуда, гуфтай ту наход, ман донам ки ту забона намедонӣ, ту вай немисӣ медонӣ, франсузӣ медонӣ, португалӣ медонӣ, вай медонӣ, ҳамара медонӣ, гуфтай медонам. Ту барои чӣ гуфтааст аз дарси компютер набошам мегрезӣ? Гуфтааст падарҷон, ман ҳам як гапа ростшагӯ чӣ намегӣ? Гуфтай не, гап зан, ростшагӯ чӣ намегӯм? Гуфтааст ман аз ҳамун метарсам ки вақте ҳамун компютера, яъне ҳамун вай мекунам, дар мегиронам, фаъол мекунам, мабодо ҳамин ки фаъол шавад, яке ҳамун компютер агар гуфтай медона ки ман забони модари ман намедонам, ман шаҳр медонам. бале, яъне зери ин шӯхӣ ҳам як чиз буд, ҳақиқат буд. Автобусҳои мо дар кадом ҳолат буданд? Тиризои майдак, пури одам, ҳеҷ чира намедидӣ, торикистон хонда намедидӣ, мана як илоҷи када мехонданд. ҳозир дар автобусҳои мо хушбахтона кондисионер, равшанӣ, тиризои калон, ҳама чи асту, ҳама фақат як чи бо ҳамун вай, боз вайфай мондаги телефон, бо ҳамун вайфай, бо ҳамун бозӣ. Ин барои ҳаминам
یعنی تکنولوژی ما رو با کجا میبرد به اندیشه شما؟ با قفای و پیش؟ نه اگه با تکنولوژی پیش رفتن خوب، لیکن وقتی که مثلا در صحبت بعضی جوانای ما میشیدی و یا علامت های کتابتی نمیدونن، در علامت بیان و ویرگول و نقطه و این چیزا رو که نوشتن اسم خاص و میبینیم کوخی محمد هم یک وای دارم که خاصیت دارم که هم کجا یک یا جوان ببینم با او در هم صحبت میشوم. من میدونم که جمشید حلیم هر کجای روان هیچگاه دستی خالی نمیرن، همه وقت یعنی لطیفه هایش آماده است، هزل و شوخی هایش، همه وقت هنر خویش رو با خود میبرن. بهترین دستاویز هنرمند این هنر است. یک بچه همین در کوچه هست که خوبش از بی آداب ده اساسی بی آداب هم نگیرد، ممکن ای تربیت قف ماندگی است. امروز یک محصول دیگر برای پدر و مادر هست که در دو شهر ما که باید فرزند تربیت کنی، هر نفری که از امو کوچه میگذاشته به آزار میداده، هوا جانور، خو انسان، پرنده، رگات که قطعی درنده، چرنده. به تربیت بود است. یک تا سگ همون کوچه دست، همون گوش نمیکرده است همون بچه را ده. بعد همه دا سیاست هست، همه از اون میگیرزن، همون سگ نه. بعد یک وقتای همه پیش طبیب و فول بینی و همین چیزا میرفتن و کدام جورش با رفیقش بوده گفته تو هم رو همون پیش طبیب فول بینی رو یا نوشته جورگیر فهمیدی؟ تمام همین سگ سگ چی خیلی خوی؟ سگ وقتی که تو نرسی مور سگ این چیزا نمیگذن و همین سگ زوری میکنه طرفش، سگ زوری میکنه. بعد میرد پیشم خیلی طبیب میگه که میبینه رنگ رو از حال دل داره نشون چی خدمت چی اومدی؟ با میگه که همون محله مودا کوچه مودا همه ما میترسه همین از سگ کم غم میتیا همه نوشته جوتی هم سگ مرا چی نگو تا شد میگیرن مینویسه در توش کلان فوزه ما بر میگه همین سکونجا که جیل کامجا کشول کو تمام سگ پچق میبیو پگا وای میکنه با همجا کشول میکنه میبیو با پیش سگ میگذاره که سگم خیلی نگاه میکنه چی نمیگه، از اون طرف میبیو با سگم خیلی نگاه میکنه چی نمیگه، میگه آها با قوت بده اینا باشم یک چوبه میگیره با همه سگ طرفش خلا میکنه و سگ حیوان اخی و کدوم وقت دیوونه میشه وقت من میخزه قطعا من نوشته جاتش میگیره میخواد دنگل میتیشه با میگیره میگه یو قطعا چی نبوده طبیبای چیه میگه جولدگره نوشته جاتی سخت نبوده پیش دیگریش میره قهر میکنه با دیگه طرف میگیره دستش دم میره میدره و میگه چی اومدی؟ میگه من پیش همون فلانی رفتم گفتم یا سگ غمتیه یا نوشته جا نوشته رفتم همون سگ با خوید ما همیره نمیخونه همینجا چی نوشته گه او میگیره خیلی میکشه طبیب همینطور نگاه میکنه که به حرفای کلان نوشته گه که پیش سگ نرو که سگ میگزه تا میگه در به کام دل رسیدن مشکل در به کام دل رسیدن مشکل از ناکس و کس گپ شنیدن مشکل ناگه اگر سگ گزد پای تو رو برگشتن پای سگ گزیدن مشکل. عموما شما در همه موضوع قریب که لطیفه میدونید و صحنه‌های حجبی دارید، شده از لحظه ای که یگان نفر بر لطیفه های شما با هر یک لطیفه شما جواب گفته باشد و شما به او احسن خوانده باشید، هست همین گونه نفرون؟ چی گویم اکنون یعنی شما خیلی فعال هستید، من در بسیار چهاره‌بینی‌ها دیدم. سلامت باشید. اصلا بسیار خیلی جوانایی هستن که بسیار ذوق بلند داره او را میفهمند، چون که من هم خیلی بودم من بسیار در همین سایه خودم مثلا بسیار برزه بردگیم هر جور رفتم نه ایستادم پیش این استاد رفتم خوشبختانه آمدیم با استاد آخرون من مثلا یک باخری با استاد خلمرو صدیق نصرالدین نورالدین گلبی شد برنامه لحظه‌های گورود مثلا فعال شدیم هستن. من میفهمم امروز فقط برای ما یک بعض لازم چخیلی که مثلا نمیدونم یک مخصوص استودیا لازم است یا که مثلا یک جای لازم که ما این جوان‌ها را جمع کنیم یا که مثلا امروز در تمام شبکه‌های دنیا فقط یک چیز است کنکورس بهترین دورباز هم می‌بینی اونجا بازی دارد چیزی عادی نه علاوه‌اش هم می‌بینی بازی دارد سخندانش هم می‌بینی گپ زده شعردانش هم می‌بینی حجنگارش هم می‌بینی هزار برآمد دارد سرودهای حجبی هم می‌بینی قدر می‌سره حاضر خوشبختانه ما باید دست امروز فرد و دیر نکرده از پی همین باشیم که جوانایی که ذوقمند هستند مثلا دانشجویانی هستند که فعال هستند اینا رو سرجم کرده هستند فقط چی گویم
вақти ҳамин халта як зеб дорад ки вай бор дошта бошад даста ҳам фикр кунед ки холи як гири чӣ хел роҳ мерави ина як меҳмон як рафиқи ҳамхизматша кофтарӣ меравад одам бекор монад баъд ҳар корда як ҷо бояд ҷонта кач кунад хона вақ бисёр мешавад хеле деҳаи дурдаст меравад хеле деҳаи дурдаст меравад хонаи ҳамон дӯсташа меёбад ана аку дигоҳ кун феъли тоҷика ҷои ба ҳазраёви чӣ хелай болиштоко баланд курпачаҳо мулоим ҳамин як паҳлӯ мезанад дигар як ҳафта намеҷумад ай сухай бечора соҳибхоназан охи пухту паз ҷананг баранг шишон холӣ шудан афсодаӣ боша ҳамин дигар меҳмон дар бади соҳиби хонаам мезанад дар бади соҳибхоназанам ҳамин як вақт далнёш сухтагам хе болои дара нигоҳ мекунанд дар назараш ҳарфҳоам хеле беҷур метованд баам хе мегардад сини ҳамун соҳиби хона ҷураш мегӯяд е ҷура дар ҳамун болои дари меҳмонхона чӣ навиштагиай и дар болои дари меҳмонхона навишта шуда будааст ки шуд мунаввар аз қудуми дӯстон кошонаам хона фонус асту меҳмон шаму ман парвонаам ай соҳиби хона и шеъра мемонаву худаш ҷонаш ҳаминҷа омадагӣ буша дар берун вақ гуфтае ки дар болои дари ман навиштагие ки шуд хуни ҷигар аз қудуми меҳмон соҳибхонаам хона оғул асту меҳмон гоҳу ман кунҷолаам имрӯз ҳаҷви тоҷик аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст дар кадом сатҳ аст чун ҳаҷвинигор ҳастед солиёни зиёд шуд рӯи саҳна ҳастед шумо ҳозир мо дар ҳамун мавзӯе ки гуфтем ки устодои мо ҳазорҳо дар театрҳо кор мекунанд имрӯз масалан онҳо пири кор ҳастанд бояд мебоист ки сарҷам бошем мана масалан рӯзи 1 апрел дар студияи тоҷикистон даъват кардан рӯзи ханда ҳаҷнигороя фақат ман вақте омадам дар онҷа як нафар устод шидагианд дуюм нафар ман шудам фаҳмидед ман масалан ҳис кардам аллакай ки вақте дар рӯзи ханда мегӯему ин қадар ҳаҷнигору ҳеҷ кира намебинӣ сатҳ чӣ мешавад ба вазъияту чӣ мешавад ба фикри шумо мебоисти имрӯз сарҷамӣ дере накарда дар кор аст яъне на он қадар барои хонадони мо ханда лозим аст интизор мешавем яъне мо тамошобина бояд қонеъ кунем токе масалан онҳо диск мехаранд токе филми бегона мехаранд тамошо мекунанд баъд аку чизи бегона як бор вай дорад як бор як кайфияти тамошо дорад ва як бор ҳаловат мебахшад дуюм бор намебахшад не ки ҳаҷви мо як ҳаҷве аст ки мумкин садҳо маротиба мебинӣ ина масалан ҳама марҳамат тоиқа сола филмҳое тамошо кунед 1000 бор ҳамин филмҳои тоҷикӣ бинед 1000 борда бо як моҳияти худро дорад аз шумо махсусан кадом ҳаҷвинигорони тоҷикро меписандед ман ҳамаи ҳаҷвинигороро меписандам ҷавоноам меписандам чунки соҳаи мо аст ҳар кас агар соҳаша дӯст надорад написандад аллакай худаш ҳеҷ чиз аст намедонад намефаҳмад баъд аз оне ки масалан номбар кунӣ ҳар як устоди мо ҳар як ҳаҷнигори мо ҳар як актёри мо ба худаш як хосияти хос дорад кира ҳозир ба ки монанд мекунӣ ина марҳамат дар оянда нақшаҳо чӣ гуна аст ва ниятҳо чӣ гуна аст ҳамеша нияти инсон гуфтем бояд нек бошад ҳамватано дорам хонатон обод бошад саломат бошед дар лаби шумоам доимам хе ханда бошад хеле ҳам як нияти хуб кардед ки филмҳои ҳаҷвӣ зиёд шавад ма боварӣ дорем ки минбаъд мухлисон шуморо на танҳо дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ на танҳо дар саҳнаҳои лаҳзаи горо инчунин мебинанд дар филмҳои ҳаҷвӣ пурраметра албатта ин нияти хуб аст иқдоми хуб аст мо умедворем ва барои шумо пеш аз ҳама сипос мекунем ки даъвати моро пазируфтед ва бо ҳузури худ ин кошонаро гӯем ки рангин намудед хеле ҳам зебо намудед сипосгузорем ва барои шумо барор комёбӣ мехоҳем дар корҳоятон бале ва аз шумо низ бинандаҳои азиз сипосгузор ҳастем ки тӯли чанд лаҳза бо мо будед ва моро ҳамроҳӣ намудед хайр тансиҳату хонобод бошед